nastavi. Znači, konkretno ćemo obraditi neke od metoda. Pa evo, prva metoda koju najčešće zapravo koristimo, koja je bila? Frontalna nastava. Metoda izlaganja, odnosno metoda prezentacije. Ona je zapravo frontalna metoda, ali svi predavači ju koriste barem malo, ako ništa ono na početku kad moraju prenijeti neke informacije ili kad imaju puno ljudi pred sobom, kad moraju prenijeti nekakve informacije ili nekakve sadržaje. Međutim, danas ćemo zapravo vidjeti da su neke druge metode puno učinkovitije. Što se tiče metode izlaganja, možete li se prisjetiti recimo jedne metode ili jedne prezentacije ili nekog izlaganja koje ste nedavno čuli, a da vas je evo oduševilo? Pa u zadnje vrijeme ne, ali kad se prisjetim takvih nekakvih izlaganja, onda u biti veliki dio počiva na samom izlagaču. Životnosti, energiji i tome kako je to uspio oživiti. Znači, možemo li zapravo reći da nije sve u izlaganju, nego da, na onom neverbalnom dijelu, zapravo neverbalnoj komunikaciji koju svaki predavač zapravo mora imati u sebi. Ok, evo. Znači, to je ta jedna prva metoda o kojoj nećemo zapravo puno, nego ćemo prijeći na nešto drugo konkretnije. Jedna od metoda koja se često koristi, a zapravo najčešće za ponavljanje, rekapitulaciju ili za organizaciju vremena, poslova itd. su mentalne mape. One zapravo, njih je osmislio Tony Buzan. One zapravo kreću od toga da svatko dobije list papira pred sobom, u sredinu se stavlja glavni pojam i onda se oko tog glavnog pojma granaju različite grane i podgrane na kojima onda oni koji rade svoju mentalnu mapu pišu, crtaju simbolima, označavaju ono što planiraju ili što bi željeli zabilježiti. Mentalne mape zapravo simboliziraju sinapse u našem mozgu i na koji način razmišljamo, na koji način pamtimo, pa nam je zbog toga puno lakše funkcionirati u njih. Danas ćete kao zadatak dobiti, napraviti svoju mentalnu mapu i isplanirati poslove do kraja 2020. za koju se svi zapravo nadamo da će što prije završiti. Pa evo, imate pred sobom list papira, 2020. na koji način ćete ju završiti, odnosno što još možete odraditi do kraja 2020. To je vaš zadatak. Mentalne mape. To su zapravo dijagrami koji imaju specifičnu formu i prikazuju ideje i razmišljanja gdje se u središtu nalazi ključna riječ, a oko nje se granaju ostale zamisli u grane i podgrane. Može se primjenjivati za organizaciju posla, vizualno stvoriti zapravo bilješke, a ideje koje se razrađuju u mentalnoj mapi su zapravo način na koji ih naš mozak povezuje u obliku sinapsi. Važno je koristiti različite boje, crte, slike i simbole i na taj način bolje iskorištavamo potencijal našeg mozga. Dobro je koristiti ih kod ponavljanja, organizacije posla, međutim, kod usvajanja novih sadržaja bolje je koristiti neke druge metode. I ono što je važno, nikada nemojte nametati svoju umnu mapu nekome drugome, jer je ona drugoj osobi neupotrebljiva, zbog toga što vaša mentalna mapa zapravo prati vaš tijek misli i ideja. Hoćete nam reći zapravo što ste sad malo isplanirali, koja će nam malo ispričati? Evo, ja sam izabrala za podijeliti na svojoj mentalnoj mapi. Ovdje imamo do kraja 2020. Privatno, poslovno i odabrala sam još i mentalno, nekakav duhovni i psihičko stanje. Što se tiče privatnoga, podijelila sam si zadatke: oprati prozore, oprati zavjese, urediti stan, kupiti poklone, ispeći kolače,
Evo, nakon ove vježbe čini li vam se zapravo da ste si nekakve svoje planove za kraj 2020. organizirali, da ste ih posložili i da su vam evo ovako zorno prikazani da ćete ih lakše zapamtiti, a onda je lakše odraditi? Super. Evo, znači korisno smo iskoristili ovo vrijeme. Hvala. Jedna od metoda koju ćemo danas isto tako odraditi je i igra uloga. Ona se najčešće koristi da bi se vidjele neke onako finese u međuljudskim odnosima, odnosno da bi se donijeli zaključci u nekim situacijama u kojima baš nismo sigurni na koji način će drugi ljudi reagirati. I zbog toga je dobro odigrati uloge različite, onako kako pretpostavljamo da imamo i da će se dogoditi pitanja, podpitanja i tako dalje. Današnji zadatak u igri uloga je ovakav. Vi ste svi članovi jednog kolektiva. Pri kraju je uređenje informatičke učionice. U toj informatičkoj učionici nalazi se 16 računala, laptop za profesora, platno i projektor. Sad, tu učionicu voditelj mora dodijeliti jednom od nastavnika, a svaki nastavnik mora zapravo izreći svoje argumente zašto bi baš on trebao dobiti tu učionicu. Voditelj će saslušati svakoga od vas, vaše argumente i na kraju ćemo probati se zajedno dogovoriti kome pripada ta učionica, koja je najjače argumentirala svoje zahtjeve za dodjelu učionice. Igra uloga je idealna metoda za bolje razumijevanje problema u međuljudskim odnosima. Nakon te metode možda je lakše donijeti neke odluke, pomaže u snalaženju u određenoj situaciji i može poboljšati komunikaciju među polaznicima, ali isto tako i predvidjeti tuđe reakcije. Ono što je važno zapravo prije nego se primjenjuje ova metoda, sam sa sobom raščistiti može li se tema koju želimo obraditi metodom igre uloga i koji su zapravo ciljevi koje želimo postići tom metodom. Igri uloga možemo pristupiti na dva načina. Prvi je da do detalja definiramo scenarij i uloge polaznika, a drugi je da im damo samo okvirne smjernice i pustimo ih da igru vode, znači spontano kroz svoja vlastita iskustva i naravno dopustiti im onda varijacije, s tim da naravno predavač mora biti facilitator i usmjeravati u onom pravcu kako bi postigao zadani cilj. Dragi kolegice i kolege, dobar vam dan. Hvala svima što ste se odazvali na ovaj jako bitan sastanak. Kao što znate, pri kraju je uređenje naše učionice, informatičke naravno. Moj zadatak je tu učionicu dodijeliti nekome od vas. Molim vas da mi u nekoliko rečenica iznesete svoje prijedloge, viziju vašu te učionice, koja bi bila njena namjena, za što biste ju koristili. Dakle, ja kao profesor povijesti, koji ovdje radim 7 godina, smatram da bi trebalo imati prvenstvo u odabiru učionica iz nekoliko razloga. Dakle, od kad sam se rodio, okružen sam tehnikom i raditi bez tehnike meni mission impossible. Dakle, ja bih jako volio u toj svojoj učionici izvesti nastavu povijesti na način ne staromodan, nego da se mogu služiti internetom, klipićima, povijesnim filmićima i tako dalje, jer povijest bez interneta bi mogla biti iznimno dosadan predmet. Povijest bez jedne informatizirane učionice je suhoparna, dosadna, zaostala, znanost do misa
informatičkom opremom, dakle to osuvremenili na zadovoljstvo mojih učenika, na ugled ove škole, a i mene Zvonkeca koji sam navikao na tehnologiju koja mi ovdje itekako fali. Hvala Zvonkec. Kolega, jako cijenim vaš pristup, ali nema ništa lošeg u tradicionalnom pristupu nastavi. Ja kao nastavnik hrvatskog jezika njegujem i cijenim i smatram da se samo književna djela mogu prenijeti na tradicionalan način. Dakle, ja kao prvo ni ne znam zašto sam ovdje pozvan, kao prvo prehlađen sam i jako mi je teško ovdje sjediti. I ne znam zašto ovdje uopće sam pozvan da raspravljam o informatičkoj učionici koja meni zapravo niti treba, niti marim za nju. Dakle, smatram da hrvatski i književna djela najbolje se mogu prenijeti kada djeca sjede, a ja njima prenosim i čitam. Kolega Mirko, ja nemam ništa drugo za dodati, nego da se u cijelosti slažem sa vašom mišlju da hrvatskom jeziku nije mjesto u informatičkoj učionici. Hvala kolega. Ja kao najstarija profesorica u školi smatram da imam prednost u dobitku te računalne učionice, pošto radim na najstarijim računalima, a najbolje napravim zadatak. Znači imam stari miš koji nigdje ne radi osim na mojem starom udžbeniku i uvijek izvršava svoj posao. Smatram kao nastavnik strojarske grupe predmeta sa 25 godina staža u ovoj školi da informatičku učionicu trebam dobiti ja, jer predajem predmete, vježbe kojima trebaju računala, učenici rade u AutoCAD-u, u ostalim programima i mislim da je njima jako potrebno da vježbaju, da ne moraju sve raditi doma, da zajedno to tu napravimo. Ja kao profesor geografije imam 10 godina radnog iskustva i stekao sam znanje koje je potrebno za daljnje obrazovanje u tehnologiji. Shvatio sam da se učenici najviše u današnje vrijeme bave društvenim mrežama i trebao bi u učionici uvesti poneke promjene. Proputovao sam dosta svijeta, ove godine sam bio u 3 države, u Indoneziji, Meksiku i Kubi sam bio. Djelovalo mi je da su učionice dosta opremljenije i da bismo mi isto tako trebali opremiti našu učionicu. U Kubi. Evo, voditeljice, hoće li biti lako donijeti odluku? Pa neće, neće nikako, s obzirom da imamo dakle mišljenja struke kojima je to potrebno i mišljenja opće obrazovnih predmeta, a svi imaju jako dobre argumente za dobiti učionice. Kako je vama bilo glumiti ove uloge? Je vam se bilo teško uživjeti u uloge? Nekima ili nekima nije, nekima malo da. A recite, jeste li prepoznali nekoga u tim ulogama, sebe ili nekog drugog? Pa malo i drugih, malo i sebe. Pa vrlo zanimljivo i zabavno uživiti se u poziciju druge osobe i razmišljati na način kako razmišljati. Pa se prisjetiš kako je to kad sam bila u nekoj situaciji s takvom osobom koja je tako govorila, reagirala, odgovarala. Zabavno. Da. Hvala svima na izlaganju. Pri donošenju odluke uzet ću u obzir sve argumente koje ste naveli, godine radnog staža, želje i potrebe. Moja odluka bit će vrlo skoro donešena. Ono što je važno kod igre uloga, nemojte prisiljavati na ovu metodu nekoga ko se u tome dobro ne vidi i ne snalazi. Potrebno je da se svi koji su uključeni pridržavaju određenih pravila komunikacije i da se međusobno poštuju. Jedna od metoda koju ćemo isto tako sad odraditi je metoda grupne rasprave ili takozvani World Cafe. Obično se primjenjuje kad imate puno sudionika i želite čuti njihova promišljanja, razmišljanja, ali ne frontalno, nego se sudionici, polaznici podijele u skupine po stolovima, atmosfera je ležerna, sjede kao u kafiću,
Na stolove se stavi papir kao stolnjak po kojem se onda piše. Svaki stol ima zadanu svoju temu, ljudi jednostavno sjede, mogu piti kavu, ležu do pričaju, u pozadini svira lagana muzika i razmjenjuju svoje misli oko zadane teme. Kad se muzika pojača, onda se zamijene oko stola, idu za drugi stol gdje se nalazi druga tema, s tim da svaki stol ima svog domaćina, koji onda novoj grupi koja dolazi prepričati ono što su ovi prije njega govorili i oni se na to nadovezuju ili se slažu ili ne i dopisuju po stolu svoje argumente. Znači, crveni za ovaj stol, zeleni ostavljeni za ovaj. Metoda grupne rasprave koristi se kada želimo doznati mišljenja i stavove polaznika, koja oni sigurno neće izreći frontalno pred svima, nego ih zbog toga podijelimo u manje grupe za stolove za kojima zapravo je neka ugodna atmosfera. Kažem, ova metoda se još zove i World Cafe, odnosno svjetski kafić, gdje svi sjede za stolovima, pišu po stolnjacima, odnosno po papiru koji glumi stolnjak i razgovaraju o zadanim temama. Nakon toga, nakon određenog vremena, koje je naravno kod svake metode koja se zapravo primjenjuje, važno polaznicima reći koliko vremena imaju na raspolaganju, se polaznici rotiraju od stola do stola, od teme do teme, gdje ih domaćin čeka, ispriča im što su ovi prije njih zaključili, rekli, komentirali i na to onda nadograđuju svoja iskustva, komentare i prijedloge. Prvo da smo kod kuće, da smo doma, da možemo piti, jesti, govoriti kad hoćemo, da se možemo učenicima, ni među učenikoj nastavi. Postoji nekoliko varijacija ove metode, tako da se teme na svim stolovima razlikuju, pa i polaznike rotirate po svim temama ili im dozvoljavate da si biraju teme koje su njima zanimljive, ili je jedna tema na svim stolovima, a zapravo oni šetaju okolo i zapravo procjenjuju što su oni prije njih rekli i promišljaju zapravo slično ili različito. Dakle, nedostaci online nastave bili. Prvo, recimo, neki učenici i roditelji koji bi im trebali pomoći. Znači, tu sad govorimo o tome da je nedostatak online nastave, da se čak nekad računa i na pomoć roditelja, a negdje ni učenici ni roditelji ne raspolažu potrebnim znanjima rada na računalu ili u operativnim programima. Drugo, postoje više člana obitelji, dakle sa više učenika u istoj obitelji ili gdje i roditelji rade online, pa ta više člana obitelj mora dijeliti resurse, znači i računala koje imaju u kući i internetsku vezu. Nadalje, mnogi učenici nemaju niti opremu, niti valjanu internetsku vezu. Sljedeće, ograničenost servera. Znači, svi nastavnici kada bi u isto vrijeme držali uživo. Prednosti online nastave, ono što smo istaknuli, prvo što smo istaknuli da smo doma, da smo kod kuće, da možemo jesti, piti do mile volje kad hoćemo, da se ustajemo kad hoćemo, da je to najčešće ustajanje poslije 9 sati, za razliku od nastave koja počinje u 8, da možemo učiti raditi u pidžami, neopranih zubiju i onako kako nam se da. Da imamo više vremena za odradu zadataka, da si možemo raspoređivati te zadatke tijekom dana kada želimo ili kada možemo raditi, odnosno kako nam je motivacija, da li ćemo to ujutro, popodne, navečer i tako dalje. Znači to raspoređivanje zadataka, organizacija vremena, rada i ostaloga. Više slobodnog vremena za kod kuće, za nekakve svoje hobije, za druženje s obitelji i prijateljima i možda sa razvijanjem nekakvih novih načina druženja sa prijateljima.
znači video poziva, razgovora, za razliku od onog tipkanja po društvenim mrežama. Super, hvala. Evo, kako ste se osjećali na vrijeme ove vježbe? Opušteno. Pa evo, ja mislim da su prednosti ovakvog načina rada u odnosu na frontalni, što svako od nas ima više vremena da razmisli, svoja razmišljanja može razmijeniti sa kolegama. Pozvani smo kreativno razmišljati, preispitivati, propitivati svoja razmišljanja i dakle usklađivati ih sa kolegama iz grupe i puno je interesantnije, u međuvremenu razvijamo i svoje emocionalne i socijalne kontakte. Odlično. Znači u manjim grupama lakše se zapravo osloboditi, izreći neke misle nego da vas neko prozove frontalno pa ono pred cijelim auditorijem. Naravno, naravno. Eto, hvala vam lijepo. Metoda slagalice. Evo, u ovoj metodi zapravo svaki polaznik dobiva svoj individualni zadatak i kad odradi taj individualni zadatak, na kraju se svi ti zadaci slažu u nekakvu jednu smislenu cjelinu i zapravo tek kad svi odrade svoj individualni zadatak dobivamo širu sliku. Obično se primjenjuje kad imamo puno sadržaja, recimo za obraditi puno toga, nekakvih novih informacija i sad da jedan predavač ne priča sve to od početka do kraja, zapravo podijeli to sve u manje cjeline i svatko od polaznika odradi jedan dio, ispriča taj svoj dio, sažme ga i prezentira ostalima. Može se napraviti i na način da imate prvo individualne zadatke, pa onda u paru se rješava nekakva nadogradnja, pa se onda dva para slože, pa onda grupa rješava nekakav treći zadatak, odnosno zadatak se nadograđuje, a ono zadnje se ne može zapravo odraditi bez da dobiju ovu potporu odozdola. Pa se ova metoda onda u tom slučaju zove i metoda piramide, jer idemo zapravo od baze prema vrhu ka rješenju zadatka. U ovoj vježbi sam vam pripremila zapravo takozvani pedagoški dekalog, odnosno 10 pravila koji bismo se trebali pridržavati kad radimo u skupini, kad predajemo u školi ili predajemo auditoriju i tako dalje. Znači nekakvih 10 pravila koje ćete sad svatko od vas dobiti proučiti jedan dio i onda vas molim da pročitate i sažmete ukratko 3 do 5 najvažnijih činjenica iz tog dijela. Pa ćemo onda taj dekalog lijepo složiti, pa ćemo imati svih tih 10 pravila na jednoj hrpi. Metoda slagalice je metoda suradničkog učenja gdje se polaznici dijele u grupe i zapravo ona se primjenjuje kad imamo puno nekakvih sadržaja gdje bismo polaznike zagušili s velikom količinom sadržaja i onda to zapravo podijelimo na manje cjeline i svakome od njih damo jednu manju cjelinu koju on mora vlastitim snagama obraditi, preraditi, pročitati, procesuirati, stvoriti nekakve zaključke, izvaditi ključne činjenice i izvijestiti o tome druge. Naravno da se metoda zove slagalica zbog toga što kad svi odrade svoje individualne zadatke dobijemo smislenu cjelinu. Moja tema govori o tome kako bi se mi snašli da smo u koži predavača. Radionice takve omogućuju da usvoje informacije i steknu svoje nove mogućnosti. Radionice ne trebaju biti tortura. Polaznici će najbolje zapamtiti opušten stil predavanja rada. Ostavite da se ohladi je naziv ove prezentacije. U radu sa polaznicima nastojite da se poštuju njihove osobnosti, njihova znanja, njihove vještine i sposobnost za učenje. Neka bude jasno, živopisno i jednostavno. Također metoda ima nekih svojih varijacija gdje možete napraviti individualni zadatak, pa onda zadatke u paru koji nisu jednaki, pa onda različite parove ponovno spajamo u grupe od 4 člana ili više i zapravo se nadograđuju zadaci i svaki onaj viši zadatak se ne može riješiti bez iskustva onog prethodnog, pa se ova metoda može zvati i metoda piramide jer se zapravo slaže iskustvo i rezultati zadataka koje ste postavili jedan na drugi. Potrebna je dobra priprema za ovu metodu i dobro pripremiti materijale kako bi
polaznici uprli svim svojim snagama, kako im ne bi bilo baš lagano, ali da je moguće ipak doći do rješenja. Koristi se za razvoj suradničkog učenja i poučavanja. Metoda simulacije je zapravo imitacija stvarnog procesa, gdje zapravo predviđamo ili na neke načine ili služeći se nekim kompjuterskim alatima predviđamo neke situacije koje su realne, ali eto, mi ih prvo simuliramo da bismo vidjeli postoje li neki nedostaci kako bismo ih uklonili prije vremena. Primjer, izabiremo boju fasade, pa onda imamo aplikaciju u kojoj možemo poslikati svoju kuću i onda mijenjati boju fasade na slici, vidjeti na koji način će to izgledati u stvarnosti. Ili, ne znam, hoćemo novu kuhinju i današnji alati vam točno isprogramiraju, nacrtaju kuhinju trodimenzionalno, znači točno kako će ona izgledati i onda možete već uvidjeti neke nedostatke. Ovo je jako dobra metoda u kojoj se mogu vidjeti interakcije među ljudima, osobito socijalne interakcije, emocionalne interakcije i dobro je uvijek imati promatrače koji promatraju na koji način se polaznici u ovakvim situacijama ponašaju. Pa evo, mi ćemo se sada, pošto ste već u grupama podijeljeni u grupama, evo pozdravljamo i Zdravka koji nam se priključio. Pa evo, ja predlažem da nam onda Zdravko bude promatrač, taj koji će promatrati vas koji ćete dobiti određene zadatke. Hvala. Evo. Zadatak je sljedeći. Vi ste predavač koji morate održati predavanje za koje ste se pripremili. Netko drugi je domaćin i on vam mora osigurati sve resurse koji su vam potrebne. Naravno da ste vi poslali popis što je sve vama potrebno da biste održali kvalitetnu prezentaciju i oni su se obvezali da će vam to osigurati. Dolazite na mjesto predavanja, međutim domaćin, odnosno onaj koji vam je trebao osigurati sve one uvjete koje ste vi tražili, vas zove, ispričava se, eto, gužva je na cesti i on nikako ne može stići na vrijeme. I vi sad od 10 onih što ste naveli morate se odlučiti za 5 onih koji su vam neophodni, jer u drugoj prostoriji se odvija drugo predavanje, druga prezentacija i ova druga grupa treba onih drugih 5. Dobit ćete na papiru kojih je to 10 stvari koje su vama potrebne i prvo ćete se odlučiti na individualnom nivou, znači ono što vama treba, a onda kad svako odredi od 10 stvari kojih 5 treba vama, onda ćete to riješiti i na nivou grupe. Metoda simulacije, slično kao igranje uloga, stavlja polaznike u situaciju u kojoj moraju riješiti neki konkretan njihove stručne kompetencije, sposobnost ubjeđivanja drugih u svoje zamisli, stavove, mišljenje, argumentiranje. Promatrači promatraju zapravo jesu li polaznici aktivni slušači, prilagođavaju li se jedni drugima, uvažavaju li tuđe argumente i na kraju zaključak grupe, ima li dominantnih osoba, je li bilo pasivnih polaznika ili su se svi uključili, jesu li se svi osjećali važno, je li se sve pitalo. Ono što je još isto tako važno, detektirati u grupi je li ponašanje polaznika orijentirano samo na sebe, kako bismo zadovoljili samo svoje ciljeve i svoje potrebe, ili je to ponašanje koje potiče suradnju među svima u grupi, kako bi se iznjedrio nekakav zajednički rezultat. Evo, postigli zajednički zaključak. Prvo smo dali plusiće na predmete koje su osobni izbori. Dobro. I nakon toga smo zajednički gledali, na primjer, ko je dao plusić za taj predmet. Ako taj predmet ima 2 plusića, onda njega izaberemo za grupu. Dobro. I tako sve do kraja. I imali smo onda 6, jednoga smo morali izbaciti. Te smo odlučili izbaciti A4 papir, pošto imamo i papir u boji. I to je to. Jeste li svi jednako sudjelovali ili je bilo dominantnih osoba, nekoga koja je navlačio vodu na svoj mlin? Ja smatram da smo svi jednako sudjelovali u grupnom radu. Na koji način ste se vi dogovorili? Mi smo se dogovorili na način da uvažili smo svako mišljenje
to je svačije mišljenje i na mjestima gdje je zapalen neki plusić, onda smo išli sustavom eliminacije, to jest na mjestima gdje su bila 2 plusića, to jest 2 osobe su se složile, a jedna nije, onda smo ga pitali za mišljenje da možemo se odlučiti za tu opciju. Dobro, super. Je li bilo dominantnih ili ste svi? Uglavnom smo svi jednako, bilo je 1 ili 2 mišljenja drugačije, ali to uspjeli smo se dogovoriti. Super. Odmah se vidjelo ovdje ove 2 skupine da dominiraju kolegica Ljilja i kolegica Ivana. Ja neću reći da ta dominacija ima nužno negativne neke konotacije, nema. Tu se vidio pokušaj i odmah, znači, i pristupanja radu, i organiziranja samog rada, pa i usklađivanja, dakle, ovih stvari o kojima su se trebale dogovoriti. Konstruktivno su djelovale i Martina i Sandra, ali oni su tu bile zasjenjene, znači, kolegicama koje su izuzetno dominantne. Odradili smo jedan veliki dio posla i jeste li zadovoljni? Dobro. Evo, znači odradili smo nekoliko metoda koje se mogu koristiti u nastavi i sad ću vas na kraju zamoliti da evaluirate zapravo i ovu radionicu na način da ćete zalijepiti post-it papiriće ili staviti križiće, na način da ćete ocijeniti prvo sebe, osjećate li da ste bili angažirani ili ste bili pasivni? To je prvo pitanje, znači, vašeg angažmana, vašeg sudjelovanja. Jeste li bili pasivni ili ste sudjelovali u radu? To je na lijevoj strani, a na drugoj strani kako ste se osjećali tijekom ove radionice, jeste li bilo ugodno, dobro, nije dobro, jesu li vas uvažavali, tako dalje. Treće, dolje ocijenite predavača, odnosno voditelja radionice, i četvrto, sadržaji koji su se ovdje obradili, jesu li primjenjivi. Znači, možete li ih primijeniti u svakodnevnom radu, odnosno smatrate li da su nešto apstraktno ili nešto što se može koristiti svakodnevno. Hvala vam lijepo.